ubwato buteye ubwoba bwo mu bwoko bwa Aircraft Carriers bwaba bwamaze kugera ku nkombe z'igihugu cya Iran. Ubu bwato ni bumwe mu mato ahambaye cyane kuri iyi si yacu, cyane ko ibihugu bibutunze bikiri bike cyane. Ni ubwato bufite ubushobozi bwo kuba bwakwikorera indege zihambaye cyane zo mu bwoko bwa F-16 zizwiho kuba zigaba ibitero ahantu hagoranye cyane. Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Command in Chief. Ku itariki 2 z'uku kwezi umwaka wa 2026 murabyuka cyane nibwo yahaye amabwiriza umutwe w'ingabo zidasanzwe zigaba ibitero ahantu hakomeye cyane Delta Force kwataka nta kuzuyaza igihugu cya Venezuela, bagafata perezida w'iki gihugu cyo muri Amerika y'Amajyepfo Nicolas Maduro. Kandi koko perezida Trump yaje kugera ku ntego ze ata muri yombi Nicolas Maduro. Ubu Nicolas Maduro afungiye muri gereza yo muri Amerika mu mujyi wa New York, akaba ategereje kugezwa imbere ya sentare. Trump akaba amushinja ibyaha birimo n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Trump nyuma yo guta muri yombi Nicolas Maduro no kwandagaza igihugu cye cya Venezuela, amaso bayahanze igihugu cya Iran. Iran ni igihugu ki? Iran reka tuyivugeho. Iran ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwo hagati mu burengerazuba bw'umugabane wa Aziya. Kikaba ari igihugu gifite amateka akomeye cyane n'umuco. Icyo wamenya kuri iki gihugu cya Iran nuko kera Iran yitwaga Persia. Izina Iran ryatangiye gukoreshwa mu buryo bwemewe mu mwaka wa 1935. Mu bwami bwa kera Iran yigeze kuba empire ikomeye cyane. Ni ukuvuga ubwami buyoboye ubundi bwami bw'icyo gihe. Ushobora kuba warigeze kumva ubwami bw'Abaperisi. Iran ikaba ifite ubuyobozi butandukanye n'ubundi buyobozi tuzi cyane kuri iyi si y'iki gihe. Ni kuvuga perezida n'abandi bayobozi bakomeye muri guverinoma. Iran yo ifite umuyobozi twakwita umuyobozi mukuru, Supreme Leader, niwe ufite ijambo rya nyuma ku kibera muri Iran cyose. Ubu akaba ari Ayatollah Ali Khamenei, ariko ikagira n'uwo twakwita perezida utorwa n'abaturage. Iran nkuko natangiye mbibabwira ni igihugu giherereye mu burasirazuba bwo hagati, akaba ari igihugu gihana imbibi n'ibindi bihugu bitaratu byose. Mu majyaruguru iki gihugu cya Iran turahasanga Armenia, Azerbaijan na Turkmenistan. Mu burasirazuba hari Afghanistan na Pakistan. Mu burengerazuba turahasanga Iraq na Turukiya. Mu majyepfo ikaba ikora ku nyanja y'ikigobe cya Persi. Iyi nyanja akaba ariyo iki gihugu cya Iran cyifashisha gisapurayinga gaz na peteroli. Iran ikaba ari igihugu rero gikize kuri gaz na peteroli ku bwinshi. Iran akaba ari igihugu gihoramo imyigaragambyo ikomeye cyane ishingiye ahanini ku miyoborere y'iki gihugu ikaze y'idini ya Islam Shiriti. Ariko kuri iyi nshuro iyi myigaragambyo ikaba iri kongezwamo peteroli na Trump udacana uwaka n'abayobozi ba Iran, ahanini abashinja kwica abaturage nta mpamvu. And soaring inflation. In this dramatic footage posted on social media, a man with what appears to be a homemade flamethrower. Mu magambo ye bwite perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye abigaragambya kwigarurira inyubako za leta, abizeza ko Amerika iri mu nzira iza kubatabara. Yagize ati, abanya-Iran bose bakunda igihugu cyabo, mukomeze mwigaragambye aho mubishobora, mwigarurire inzego z'igihugu zose kandi mubike amazina y'abari buze kubarwanya, bagerageza kubica no kubakorera ihohoterwa, kandi bazabyishyura ku kiguzi kiri hejuru. Ubutegetsi bwa Iran bwo buvuga ko iyo myigaragambyo ifitwemo uruhare na Amerika ifatanyije na Israel, ndetse bayita intambara y'iterabwoba ishyigikiwe n'amahanga. Iyi myigaragambyo ikaba yaratewe n'ihungabana ry'ifaranga rya Iran ndetse no guhenda kw'ikiguzi cy'ubuzima. Iyi myigaragambyo bivugwa ko imaze kugwamo abarenga 2,000, barimo abashinzwe umutekano n'abigaragambya bose hamwe. Igitangira Amerika yavuze ko Iran iramuka ibangamiye abigaragambya izahita nayo igira icyo ikora. Akayi nacyo yashingiye yohereza ubwato rutura busa neza n'ubwohereje muri Venezuela guta muri yombi Nicolas Maduro. Ibyabaye kuri perezida wa Venezuela bikaba bigiye kwisubiramo muri Iran, hagafatwa abayobozi ba Iran bakajya gufungirwa muri Amerika. Mu by'ukuri Amerika irashaka iki kuri Iran? Iran nkuko nabibabwiye nicyo gihugu gifite ububiko bunini bwa peteroli na gaz. Ibyo bigatuma igira ijambo rikomeye ku biciro bya peteroli na gaz ku isi yose. Ibi na Amerika idashaka na gato. Twese dutegereje ni iki kizakurikiraho ubwo Amerika yohereje ubwato rutura ku mazi y'igihugu cya Iran.
ntabwo aribwo bwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabigiye kugaba igitero gikomeye kuri Iran. Ubwo iheruka kugaba igitero gikomeye kuri Iran hari mu mpera z'umwaka wa 2025 ubwo yagabaga igitero gikomeye ku nganda za nucleaire z'iki gihugu cya Iran. Mbibutse ko Iran atari igihugu cyoroshye mu bijyanye n'igisirikare kuko ubu ngubu iri mu nzira yo kuba yakora ibisasu byayo bya nucleaire, nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika idahwema kubisenya buri gihe ifatanyije na Israel. Mu mpera z'umwaka wa 2025 Iran yagabye ibitero kuri Israel ndetse na Qatar. Ese iyi ntambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Israel izarangira ite? Nyarukira muri comment utubwire uko wowe wumva bizarangira. Ndabashimiye cyane rero kuba mwanteze amatwi, muri kumwe nanjye Mwanakweli.